Ja želim u svoje lično ime i sve vas koji gledate, želim da stvorimo društvo u kojem će svaka žena prije nego što uopšte skupi hrabrost da izađe sa svojom pričom, osjećati se dovoljno sigurno da će ispod nje stajati jedna mreža sigurnosna koja će dočekati je sa riječima vjerujemo ti, hvala ti, na sigurnom si. Ti? Pa ja mislim da bi svako, i muškarac i žena, pogotovo ovdje kada je ova tema u pitanju, da bi muškarci trebali pronaći korektiv, biti hrabri, empatični i da jednostavno se digne glas, da se ustane protiv svake anomalije u društvu. Slažem se s tobom da je možda još važnije muškarce odgajati, zato što većina muškaraca nisu zlostavljači i silovatelji, ali to je malo važno kada se smiju i podržavaju bilo kakav oblik. Kada se uđe u taj oblik, format vickastosti. Da, vickastosti. A taj vic može imati jako ozbiljne i konotacije, i konsekvence, tako da nekako manimo se pošprdnog i odnosa koji minimizira. Svako ima svoju dramu, svako nosi svoj problem i moramo se uhvatiti. To je zapravo to je retraumatizacija svakoga ko izađe za svojom pričom. A znamo svi da retraumatizacija nekada može biti traumatičnije iskustvo od same traume. I koliko mi možemo samim tim retraumatizacijama uticati na sudbinu pojedinca, jer mi zaista nemamo pojma kakve borbe i kakve drame se vode unutar četiri zida. I to su na kraju krajeva traume koje se nose cijeli život i vrlo se teško zacjenjuju. Da, stigmatizira se čovjek i jednostavno mi nemamo pojma zapravo šta neko može da postane u budućnosti, a da ga takva jedna trauma ili retraumatizacija ili stigma jednostavno bilježi za života i da neko, nažalost, protrači 60, 70, 80 godina.